Strength. Nehemiah valu sefulu. Oli lelei lau malo sila. Lau sila pese. I never lost my hope. Ooh. I never lost my trust. Oh. I never lost my faith. But most of all, I never lost my grace.
예수. 아멘. lelei.
Via le tua. Ia. E se hoi la matanga o tātou porkalama i le nefia fia. Ua telefo i le tamu whai o le file tau sau e whaasese ma whaaleanga tātou porkalama ni nia piapi. Ia, ua
Matal tātou pōkalama. Ia walu ale matanga tātou pōkalama ai pē mar camera. Ia ole mea wa tupu wa ngalo ngā charge le camera. E whaftaila. O lea la mutu su e mai lisi camera. E whao ngā le tātou pōkalama le ua. E o sau sa o tātou lai te mine. Whaftaila tua o lai ki a ko lai ora o lai malo sile ma. Ia o me whaingo whien whai. Ia ai whaftai lea tua ele nei a fiafi. Whaftai lea tua o lea ua maolea wanoa tātou te mafuta i lungo le tātou pōkalama. Ia whaftai fo i lea tua ia ua i umalmanu ia fo i whi au manga luenga o le nei aso. Ia te lea me fi whaftai i lea tua i lona ngā lelei malona alofa. Amen. Ono ua tuaina a mata tātou pōkalama, ia. Te whi whataloha tuai le pa ia male malo le tātou wō a inga, ma e masani lungo le tātou pōkalama i le nea fiafi. Ia i le swafa manu malo Yesu ke riso. Ia te whataloha tuai ia te oe le nea fiafi. Pa malie mai pe aha pe tau te wā ai me ua tausu, ia ono ua rush le whainga o le tātou kema mo mea whapena. Ia ona ua pēle kema masa inga whai i le kākou pōkalama. Ua walu e whainga luenga e ngalo ngā charge le kākou kema. Ia leise meo iai, paule meo nau o tau wa ai mai o wa ai atu. Ia te whatalo whatua ila i sunga i whawhengainga, whioi o le tala lelei le neia fiafi. Whatalo whatu le pōkalama o le Jesus is the answer ia te o tau le neia fiafi. La o tau sunga i whawhengainga mo o tau whalitua. Ma lo le nofo talo, ma lo fo ile. Ono sa ile ngā luenga le tua. Te li tonu langa lo uanganga ia. Ele o se ngā luenga whaingo whiela o tau ngā luenga. Ia ai whaftai ile tua ia o lo o mau pele. Tau vai ia o tau sunga i whawhengainga ia. Ma lo al tau o le taua. Ma lo le sai ili le upo le tua ia. Awa fo ile fora ina o lona fionga. Ia i ona mamoi ina ia malolosi maua i le tua. Amen. Ole ia e whatalo whatua i le pōkalama i le nei fiafi. Ia e whatalo whatu fo i le pōkalama ia o sina o seo tātou tunu. Ta mama tina matua seo tātunu i Samoa. Ia man nei Amerika. Ia male laulangi a koa. Whatalo whatua i le pōkalama o le Jesus is the answer. Ia te o tau tātou tina mata matua le ne fiafi. Ma lo lava le on sai ma lo whaptaila o tau tāpua ia i le aso ma le aso. Ia o alo whai wātu o tama whanau i whi au manga luenga. Ia a wale tau singo a inga ole. Ia e whatalo whatua i le pōkalama i le ne fiafi. Le swafa manu malo Yesu ke riso. Ia o te whiwha talofa tu foi a inga, wo me masani o le tātou pōkalama, o le Jesus is the answer i le nea fiafi, pa malo, pa tailo o tau on sai, a wafu i le amtanga inga o le tātou pōkalama. Ia ai whatalofa atu pōkalama, ia o misia o kou, o le mele wei. Vole laiva kulo le kako pokalama. Misi lo kako pokalama ya so ye ko. O misi ha o ko. Ya whaftai le tu tonu ya. O lo o manuia uma o tau le lofa maleanga le lei o le tua. Ia o le ia e whatalo whatua le tātou pokalama. Ia a bea fo ile nei tu la o te whatalo whatua i whawhiroa e tua i se uta mawha le nganga. Ia malwhalitua le sunga le whawhengainga ia oisa le i sa take. Ia malwhalitua ia vai le nei fiafi. Whamuni tele le tua ia te olua. Whaftai la olua on sa i ngā luenga le tua. Whaftai fo i la olua nofo te talo fo i. Ia mo haua le ngā te leo la ua inga. Ia ai masil tātou pōkalama olea. Ia e whatalo whatua i pōkalama i le nei fiafi.
ia e whatalofa atu fo i pokalama le paso tatou pokalama i le tofine ia fina i le nea fiafi ai fina o manuia atu whatalofa atu le pokalama ia te o le pas i le nea fiafi ia talitonu ia o lo manuia oe i le lofa o le tua ia ea mai le nea fiafi ea mai le fiafi ele sia le makanga ka kupokalama po kaule fia nga ua alu aku so le ua a makar ka kupokalama lo a makar ka kupokalama ya au vai aku ora ua pe american maro kilo go nga laptop mo ko ipong sa ako a vai le bambi ke ala yo le wa fuere ya makar ka kupokalama ele ya makar ka ko faso ali wa fu e ngore kema mal papi ingo si kema me nga wa kuai e fire ka u fai aku ngo pese fa alu e kaimi ya ya te tonu ya o manuia i ta tau le lofa male anga le lei o le tua ya te tonu ya o le neiva yaso ya o tai le tua le utatu tau no mai le neia stofi Awai, o le mele ye le peo le emo le makale le vave le anu o aso le mele ua ye. Ele i le wakuanga kako kalkarangoa i lunga le kako por kalama i le skofi renke. A le hoko e kako whaakasi i lunga le kako por kalama i le neia stofi. O e peia nga kako kalangoa ngafi. Le hoko e kako kalangoa i le mele ua ye. Le mea na le walu e ne o peo le emo le mata le anu le wave le anu le wai aso le mele ua ye nei. Ia ai, o lo wai aso ia. E anga i mea la iti tau tupu ia, i lunga fo i o awa. Te whawhetai e fo i rea li. Whawhetai rea li i ua testa i fo i malo uan sa i malo. Ia. Ke whawhekai i rea kua. O le kupo na ngamia. Ia awo whaora inga waka maka uile kua waka iloa wha mau laro kako loko ke ro ele menga kupo si kako kalangoa inga maka ila i le kako por kalama maka le kako wha so le aso ang le aso lua le aso lua wo sao nge wo ese marifiwe ia o le la wo sao lunga le main road le la walunga i o le makampahi e wo ke ia le ale apese wo sai na sa wer ka vale e ni nga lu o lisi piko o wala lisi piko le mele i warehouse le ku kamaka o le lu ku kamaka wala sa mer ka mai o le kuanga vale ya o le mera kama wale sau ku le lenga o nga ko kongu ho inga le e fenga fa ka se i upasi kwa fera sa walo sunga nga sa wal kero o holo fa pu mo fa ko va vela nga lunga o sa ke le lu ku o fi wa o ka o fi o truck ya o kangulo po me le kia i lalo le kia ma wala nga lang ka fiofi me le lu ko le dia e fa e ku la pu e pe e ula ka pe e alu mo me alu am fa e ma yo ia o walu ala ia la wo pasi aku ma la ule lo la walu ka malo li li me kongo pa ki la we house nga ko sa ko ku lo mo ia la ke ku lu mo le wo la ku lu mo anga nga o la mo li wa ko ke ia le oso me ka sa lu mo o mi manga ka ku lo ma la ulu dia ku ma ka malo nga punga mai ar ka malo i fa ka lai ma le of punga mai ar ka malo ka lai ma le of pula nga ku oi ka fifi ke wa ko ka la sa we chon e va venga e va venga o fa pui ka le ngo e so mai le me uli fa fo o so mai le me uli o wa oi ka lo fa
kalo fai si uso. Ngo fai kulora ia. Ngo fai kulora ia. Alu kongo lang kawali. Alu kongo lang kawali. Mongwele i ya. Ere manga o wa ue fai ere mea ngai a. Lau kala nang fai me ut. Ai kero ere mea ngakupa. Ere mea ngakupa. Ole maali ia. Nga umang fai lau kala nga. Wo fa alongo aku. Tole. E lua me ye kau kongoro mafau. Kusa e lua leo ye misa I kongoro mafau. Au ke wa ai kusa o lau ke pupula nga ine meu. Lau ke pupula e kala mo wa meu. Lau ke pupula ku le meu. Paua me lau ke wa nga o nguku le me. Mo fai nga le le me. E mo ko ule lo nga alai la lo fa malama la lo uma. Yo o ka avale ye pasi fo o ka fam ko ule lo longa se afo ke pasi fo ka avale o ke le o longa fo po akala me uli le fa mai o me o ku e lua leo ye misa ko ngolo ma fa ku so la maulo di mai ile mele kala ye fa ko a sa ule leo awange e alu fa ngof on sa a sa uli si leo mai o mo e para ai mo e para ai ma ele alu la ba o leo ia mo e mal la fai ke lo au ha pe ro la ia ka luanga o pu le ro ko ke lo la o me ku me ro ma fa lo ai o ro ko lua o ro wa finge mara unga luenga me ia ngo o ro ma fa le nga kai le o ra o ka ko por kalama ke lo nga uma ua maliera o loko ho inga le ua e se ufalo ngonga ho inga le ua kawalu mau malia kuala o kliki ngā lo wika. Peu se meu anu ese. Pakua o la longara I o kala le meuti. Me kala le meuti, meu ke la kui fafo ma ke fetau. Kero, o le mera malia, kusolo ngofo. O lo ngofo e whainga le airbag, whainga e whainga kangu omi aru runga, aru lalo. Ya, ora fora e liki ea. E iske mi ke wa ai au laiwe pe au lai mai lung ko ke fa longo le pa o inga o le ea nga e kraima kangu omi fa aru runga. Kusala la ai mele meu. Kusala la ai mele meu, li la ai mai la lo ai ma lunga la uloli. Nga o mea I o kingo le ai mai si meu. Mala o makiwaka, la fa ila o makiwaka. Nga skama I mea le o kingo mala ulu, la loa mai si meu, la ma. Au ha pero. La kango e ku ulunga la ungfo. A kong se inga I loa mai kangaka le ngofo kangaka kongo kawa. Ele o ska mai kangaka. A kong e fo inga le su e longa mahaufa. Wa le o loa le ele o mangingo ele o lelei mai langa wa inga o la ulu ama me. Ke lo ngana o kangwa o milunga. O kang kwa o milunga wa e lunga ngofo wa e a ko amara o kingo wa mai kangaka. O sa mo mene sa wa. Ngalo ko fai aku get in the car and go back where you came from. You don't want me to come out. And he was like, whatever. Remember me, whatever. Punga marka malo. Anga punga malo lang ka vale. O solo anu fapia. Ko alu la pa se way. Ke pula ku. Fo I follow le umaka le ma se pupula. Mako ele ko pupula me uri ai wo vai me uri wa ka lo a ko me lo kingo va pe alla se sa mo le sa vai. Usala o le mea nga walu o learning, nga kalu. I wala nga walu. Ai ke lor ke mi a ko o ke alu e ko alu mele nga walu. O la fe tau I si uleo ye lo ko kong lo ma fo fa. La fe tau, la misa. La fe tau I fo inga le. Ai ke lo. Ke fa kai ai le ko nga o pu le ro loko. Me le lo masange fa longo le nga pa I. E ke lo.
e mo ianga walu a pe nga o kau down foi ngale. But o ke le you se me e ngale waka lo waka learning a mele se kemi mo mo le. Kalunga usoifua mai lo o langa lo o langa ka. O ke re down na se me. Na kala mal mo ia. E so se mea ke ro fai ako nisi ku langa au ke fai ako foi ngale me le loko. Le loko le fefe sa iai. Le loko le kea sa iai. Se ke mua le. Waka fai e se mea fa pe waka. Waka i loa un sai. Waka i loa loko mawalalo. Waka i loa ke e mea nga ka vai vai. Anga walu ngi whaka ulo wika e whaire merenga mga awiri me uri. A kongwe e uma mai loa peke o uloka mai peke o kala mai loa le koe iska kopo kalama. Wai e apo i rea o ngāra kasau e apo e whaire whina ngalo le ali. Makala i whina ngalo le ali. E le usawati e. I rea o ngāra usau whai mai i a kako walo lofa i ka ngaka. O loo whika mai. Ala ua karu fasi ka ngaka o rai ka. Ale ua karu fasi ka ngaka ngai. Kusala anga whapea anga walu i whakaungu ule. Ton. Ia se mangufo i ukere ko wa ai mai a. Ia ai whawhekai e rea kua. Whawhekai i rea kua. Kero lisi mea waka ilongi. Waka kaunga kako lisi mea wakau. Waka kau ia kako unga wa eseo kako pride. Ia war mea nga sa o ia. Mako i oso ala pride o mapea. Ke la koa i whafo. E wa i lele me kupu ia oi. E lisi ke me kau inga kako wa eseo kako pride. Wa e lisi ke me sometime our pride will take over ourselves. And will take over our decision, our right decision to do. Meron pride. E whawhakahi rea kua sa o ong sai. Sa o ong sai. Sa o whaalongorongo i rea nganga o rea kua. Malisi mea. Sa malosi mea rea nganga o rea tua ia ule leo ia tia. Ina ia whapena ana o mana tua upuma. I mei o te sau e talaiina whionga lea tua. Tu sa leo kofo i pore me mongi lo maka ui rea kua. Por me mongi lo whaasoa, por me mongi le me leo te sau e talaiina tua lea tua. Whina ngalo o Yesu. Hei te ro. Tari tono muta i whia lea tua ina o whaise whai unga lelei. O whaise whai unga lelei. Anga whape o kere i whaalongo i lea nganga o lea kua ma uongsa. Pengir kai mingi o lau ke ngofo whalpuipui. Kala malmo. Ke ronga kai mingi o kere i ropo le ale ko inga mea o le awhai i sia uso pe anga whape kaungo. Ai ke ro. E whawkai fo i ngāru ngungu. Ngāru ngungu me uti e iu a ngā walo me re kai mire ngā ai soso mai ho. Ai a ngāru ngungu. Ai anga i loa mai wa ai lelei mai e ai mai e. Ia nganga koe punga i loa lang ka awalea. Wale wa ai, wale alu ma wa ai mai ma palau wale mai. Au alu ngungu. E ofo i alu lang ka awale. Skama i alu wa wale koe. Kusa lau alu ni mea uri mwhawhakai wa ule punga koe whangu. Ole mea ngā waka alu alo ka whapeson. O isi ke mi waka ngoho maka mawhauwha. Whawhakai rea koe kupo mai ngai mea ma. Wa suila ka o langa wa. O waka. O ka whewhi rea koe. O
ka fefe i le kua ma ua mongi la ka whaolainga. O mongi la ka whaolainga o kisau e awero ora i le kua ma whaile fina ngalo o le kua. Ia, ele o se mea lau te mitai au le mea o te fia whaapetai e le alofa o le atua. Na te le tū la fo ina, wa na loe lei lava i le atua. O kong fiki umai o ki apolo le usau e kamawhai. E ke lo oelo ma losi ke alu i le akua. The more you go serve God and the harder you go to serve God, that's the harder of the devil come and try to get you. O le tele o lo au na i le atua ma le malosi o lo au na i le atua. O le malosi fo ina sa o ti apolo e tompai e whengale e kili oe. Me lan nau te whaptai e le atua. Tai le nganga pa i o le atua na te le itura fo ia o le taimi le aso lea. Ia. Mo ia na alua le aso ua. It was bother me because, you know, I never, when somebody try to do something like that, try to fight me, you know, before, you know, if somebody try to fight me or if someone try to come and start fight with me, man, I never turned that opportunity. That's my favorite. I accept the opportunity. That's how I used to be. No? I will accept the opportunity all the time. Amen. O ke re popole pe o ke whango ai, o ke re popole pe o ke kinga ingai. Aro fie i e kali ko inga invitation whapea ngā. Leo ranga ngā sai hei. O le mea lana ngā ngā o ia. Pe waka alu hoi ngani. Wa fau pe o se mea fau ia ka iko lau kangu wa ule accepting le chance le o ke whai ko i ngā mea i. Le invitation le o ke alu e pingi le ri i. A ua o ke inga, ua ese la o pride, ua whaingale ua ese le loko whaingale wha mawalunga, ma le loko e mga o whaingale alu mkwa whakaungu. E pei la e fau ia, pei la ukalama mo, e pei e fau ia, pei fau fo i whalongonga. E ese, I think I need to get used to, I ko inga whalongonga lea because it didn't happen, never happened. Anytime when somebody fight to, you know, want to fight or ask, or somebody want to stop me on the road and try to fight, I'll accept the invitation. I don't care if anything happened to me. No. O le loko nga say a le ngā so, ko i sia whalongonga. Ko se e lua mea, e whai o e pei e tang fo inga lea whalongonga. At the same time, I'm happy. O sa leo karangoa si mako ainga, e whainga le e ofo, moko i, you know, fifis mako ainga because I make that move. E le imang malo ki Apple, e le imang malo ki Apple. O lau karamo ia. O se mea mua lea ua mawhai o ngā o whaia. Mawhaia o ngā o whaia o ngā o ke e sile me lea o le. Ia wai o uma ia kako. Ai kiro. Awa ke popoli o mea ngai sau ki Apple whai mai a o ke whiwhi mama. Awa ke popoli. Awa ke popoli o winga o manga ki Apple e kau mawhai e sau i le pekia oi. So se ngaluenga le ko ke alu ke fai ke alu kala i fina ngalu le ko pe ke alu kala i kala le ia Yesu ke visa e sawar ki Apolo e au mai le mea ngai ke kala inga e fa ingale e kili ai oi pe o le mea le ngau kala noa tua i le tele aina o fa soa ma i lunga o tatou por kalama ma fa malosi i le alofa
ia tātou alolofa I tangata e whiika mai, I tātou alolofa I e o lo mo mia sosoan. Pe I lau le mea la na o la saulu ti a polo I tau mwhai e kili e ia. Po le mea la e mongi na ualofa. A le ala ua o le asoria. O vai ki a polo. No. You're not gonna win. No kalanga whai ki a polo. O whai ki a polo devil. You're not gonna win this fight. If I were you, just leave me alone and go where you belong. And don't come ever near me because my God is with me. Mena na o sawa le so na o fia e se fo I whaalongonga. O sau tala noa se to lua o whatu se to lua. E se whamakala uma ele mereng kupu. Ia awa langona fo ele to se to lua le fia ma le ono e whaingane sa e wailoi le se matoa inga. Ia o oele o se tangata o tātou uma e maua uma ia I tātou mesea mene I o tama mene I o tama e le mea ngā le pride we have that pride that we never want to kakire manga e down o le mea ngā ai te loa e le taimi e whainga e le pride ngā ia oe e a whainga I oe e le taimi e a e a whaina I tātou pe a tātou whaia pere mea ngā o le pride a pe kako o Samoa ia I le masi se whaia kako a o kako whika kulanga papenga ai I awangi ave se inga I le kai mea whainga I kako mea lana ia sa o whawhita ia I le tua e o mea nei ia o le pavi inga ngā man whawhika I le kua ia mo mea sa kukupu mea sa kukupu ia I le ngeiwa ia so I la o fōlaunga fō ima la o mea sa tupu ia au whea ngai fō ima whea au manga ruenga o lea ai e ase se kao fio o I runga le wala ki mga o ki lufetau ia o ngsa ma whau I lau ahinga ma whau I lau whangau amen ma whau I lau ekalesia ma whau le kūranga na e te iai ia me silia le wā oe ma le atua e whaingane e lea ngāle tātou au nei le atua ma tātou alofa I le atua ia ai tātou tere mawhaia o na tātou whafoi whawhita uli ma tātou whalangolango I le atua ina ia mawhai o na tātou whafoi whawhita uli o lea ia whawhitaia I le atua ia ina I hoi mea na tupu ia ua te le se le songanga na learn mai ai ia whawhitai I le atua sa o le kala hoi ngane al Samoa ia e ola umian pala ai ia e mo ia ele o si pala ai awangi e mafofau I ke pala ai no a whai wa e ke enga ia ko inga winga whapenga I ke mi e o Sofia I oe si kangaka marki a polo ka mwhai e whaise me ai ki ke enga ia o ngau e whai se whai unga lelei mo oe ngau e whai unga ngai ke alo whai le kua ngai ke whaalongo I le kua ai whai mai a pō mai lisi ala whau ku o ia lisi ala whau ia ai Maloa, via le tua. Ia o te whatalofa atu le nei a fiafi ia I o tātou ainga, tātou o, ia olo I lungo le tātou Facebook. Ia, whatalofa atu le utu, ia Stefano, tui whao, malo uso. So le, lewa fo I aso tātou te le toe wheiloai. Le uso ia Stefano, tui whao. Ia, whamanuia le tua ia te oi le uso. Le ngata I lea, ia, le uso ia Gary Salanoa I le nei a fiafi, malo uso. Whatalofa atu fo I a Michelle, to malatai so kimi. Whamanuia le tua le ngate lea, whape le uso au auna I a pokati le ana. Malo uso, whamanuia le tua I a te oi le uso, manuia whi au mga luenga. Ia le ngate lea, ia.
se uso wa le mo koe make le koe whairoa. Le uso ia Johnny Eli Paulo. Ka meiki o le makeki. Ka meiki wa umai pankeki o le makeki. O se uso lea. Ke uso aku lea skoanga e wha aka uso kala kala. Kanga kalo le kai au. Mo le wang ave le ali ile kanga kalo le. Malo Johnny, malo uso. Ano whaku ia ke o le uso. Ia, tai le tua ia ua. A vea fo i le nei a porkalama ma le tātou ma le te penga whailangi mo mau e lea mo ngua o tā whai loa i ei. Whamanuia le tua ia te oe ma le uso ma le toa lua o ai atu fo i le toa tele o lau lafu na ua iai. Ia ai. Whaptai i le tua o lo maua pe o i le uso le o la ma le marosi. Fia le anganga wa ai atu o. Man, ke roa. Kelo oe o ka miki uma sa mako ngai uso uma sa mako a onga whakasima. Man, e sele umisio o ngai o ia. Ke longa nga mako ar kausanga i ko kongo sa moana sa Faraimo. Sa le ingi bebesi pe o le mea nga masangi ia. O mako le kausanga e lofa e whenga le whai uso. Iri whape ka whao mai whankongo i o ka whao aku whanga sa I ka whao mai pango i o ka whao no me se man whiaru whangi uma le au kupuranga le mako kausa ia mea ngai whenga le o Amerika mingi e si kemi ke ma whau ngai o sa mako whai mea whakasi ia onga ka aro whakasi man study whakasi. Koko e whakasi ia. Ia e whaptai ai le tua ia. Le o maura wanu e whailoa i male uso. Se uso ia Johnny ia. Pumanuia le tua ia te oe le ne fiafi. Ia e tari tonu. Ia. O loo manuia o ma tātou le ne fiafi. I le alofa maleanga le lei o le tua. Ia e tari tonu le ne fiafi o le amataino le tātou porkalama le tātou whaasoa ni ne fiafi. Ingo mai lau wai. Heroa. Alungi a so o ingo vai isa solo. Ingo vai maluru. Ole makwa i bebela o mako ngi eso. Ia. Ole neiba ia so sa tele na tātou pēna tele na ufa sa tātou whaasoa tu i le lelei male alofa o le tua. E ala iona whamanianga i o tātou ainga. Ale ngata i lea. Ole tātou atu le e tala i le fina ngalo o le tua. Ma tala i le tala lei i a Yesu ke wiso. O rastofi le te ana tātou tatala noa i le upo o le tala lelei o le tala inga o le tala lelei a Yesu ke wiso. Ina ia so o le lalolangi i le tala lelei i a Yesu ke wiso. Le alana whape le tātou uru tala o lo on sai o na whaatari pia le atua. Ina ia tau noo ma o atu le upu tala lei a Yesu ke wiso. I le turi manu e whao le nei laulang. Ia so o le tala lei a Yesu. Ia o le nei la fiafia. O le la tātou tala noa i le lei ma le au ngā ma le tā ua. O le tātou whaalango i le anganga pa ia o le atua. Pe a tātou o e tāna i le tala lei i a Yesu ke wiso. Po le a le lei
ma le alofa o le atua, ma whaamanuanga le atua i a te oe malo aina. A le i a te oe a le toa o le loto i te alo e whaamatala, matala i atu le whaamanuanga nā, whaamanuia i le atua i a te oe. Te le alua. Nai tele i o tātou tangata sa i eile whaamanuanga le atua. Sa i eile whaamaruolonga le atua. Sa whaali e fo i wāwenga le atua. Ai ile i alu e wha ta la i atu ma wha i loa atu e tangata le manuia lea. Ma le angali lei lea, ma le alofa lea o le atua. I a te oe. A wane me mo ia. Tele i o whamanianga Yesu i o tātou tangata. Ai tātou tele i o e tala i le tala lelei lea ma le alofa lea o le atua sa alofa i a te oe. I tangata. Tele a mea o lo fefe. Pe paua e tele fia tala i. Ia, pole a sisi tūlanga. Ale mea mo ia ia. A whaina e tatalo i le atua ma e mo o mia le sosoani e le atua. A ora na whaamanuia le atua i a te oe. E tatau i a te oe ona e aloe e share. E share le alofa le o le atua le sa whaamanuia i le atua i a te oe. Amen. E whai maila le tātou au tū po le tātou whaasoa le ne fiafi. Me mai whaalango i le anganga pa ia i le talaiina o le tala lelei. Amen. Whaalango i le anganga pa ia i le talaiina o le tala lelei. Lean on the Holy Spirit to spread the gospel. Amen. A tonu olo e mawhauwhau, pe e te mawhaia o na e mauaina, ni upu lelei po ni upu matango fie, po ni upu whainga tā foi, po ni upu e lelei o na winga. E te tau mawhai e whaasoa atua i le tala lelei. Wa tele nao tātou. Tele nao tātou, ana tātou le o e whaasoa le upu, ma tā lai le upu, ona o lo fefe, ona o le ai o ni upu. E tele i loa upu e whaonga. A tonu lai ni nea fiafiolo e mawhauwhau pe e mawhaia ona e mua ni upu. E sili ona le lei e whaasoa atua i le tala lelei. Amen. You may be wondering if you're going to be able to find the perfect word to spread the gospel. Amen. Now, spreading the gospel, it doesn't require a fancy speech. Amen. O le tala inga o le tala lelei, e tele maumia ni upu matango fie po ni upu fo ianga le fo inga le wha maangaia ma wha au lelei ma wha matalaina ai a tili lo tala yatu. No. Spreading the gospel doesn't require a fancy speech. Amen. It's just a simple and joyful proclamation of what has already done, of what God has already done in your life. Amen.
Kusa e le maumia o ingi upu mamafa. E simpo a upu. O le ale me lelei na whai e le atua i ate oe. O a me lelei na wha manuia i le atua i ate oe. Paua na o me te mawhai ona e wha talaiina. Paua na. E te le maumia ni upu mamafa ma ni upu whapenga. No. E te whaalango lango i le anganga pa ia o le atua. O le anganga pa ia o le atua na te whesosoani ma whaangangana i ate oe. Amen. Whaalongo i le anganga pa ia o Yesu. Amen. O le fionga le atua. O le fionga pa ia le atua. Po le tusi pa ia. O le tusi pa ia o le atua na te whesosoani ma whaangangana ina i ate oe. Amen. O mea o malai tono tusi pa ia. Amen. E te taura i ei ona e whaalango i le anganga pa ia o le atua. So, o le fionga o le atua, po le fionga pa ia le atua, o loo tau mai ai i a te oe mau, pe ata tau e o e whaasoa atu le tala lelei. E wheso soani le anganga pa ia i a te oe mau. Amen. O ngai sau le fionga pa ia le atua, ma nai whaailoa mai i a te oe mau, o le anganga pa ia o le atua, e nā te whesoasoani i a te oe, nā te whaangangana i a te oe, ma whaatau tala i a te oe. Amen. The word of God tells us that when we share the good news, the Holy Spirit will help even speak through you. Amen. The Holy Spirit will help you even speak through you. Na wina mai e le atua, na wina mai e Yesu le nganga pa ia. Na te whesoasoani i a te oe ma. Whai mai le mātai o se furu. Mātai o se furu whai upo su iwa ma le lusfuru. Whai mai. A mō lia o tau. Aua nei o tau popole vale ini a o tau whaamtalanga. Amen. Aua o le taimi e whaamasino ina ai o tau. E fōa ina atu ai i a te o tau mawhauwhaunga tau te tau tala atu ai. Lusfuru. E le o tau, e tau tala atu, a o le anganga, amen, a o le anganga o lo o tau tama, na te whaao ngā ina o tau e whetalai atu ai. Amen. Matthew 10, verse 19 and 20. 19 says, but when they arrest you, do not worry about what to say or how to say it. At the time you will be given what to say. 20. For it will not be you speaking, but the Spirit of your Father speaking through you. Amen. O le anganga pa ia o le atua. O le tusi lea, o le tusi a Paulo, le nga ave a mataio. Le whai mai ia Paulo. Awane i o tātou whewhewhi, a mō lia tātou. O le anganga pa ia o le atua, na te whesoasoani ia i tātou, e whaa ngana ina i tātou, ma whaa ma whesoasoani i upu, e tātou te tau talai. So awane o tātou whewhewhi. O le asa mea lelei na whai e le atua i a te oe morongorang. Alu e whaasoa. Alu e whaasoa i le lalolangi. Whaasoa i o wo, whaasoa i o ahinga. Ma e maasani i a te oe. Le lofa maleanga lelei o le atua i a te oe. Awa e te whewhi. O roo i a te oe le anganga o le atua. Na te wha upo i a te oe. Na te whesosoani i a te oe.
E alofa le tua ia I tātou. God loves us. God loves you. He has a wonderful plan for your life. And if you're, listen, and if you honest and repent and humble yourself and believe, you will be forgiven and become a child of God. He will never leave you. He will never leave me. He offered us eternal life through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Amen. E alofa le tua ia I tātou. Ua ia te I tātou. Ua ia te ia. Fuafuanga sili ma le matang o fie. Mō lou o langa, mō lou o langa. Pe awhai. E te wha maoni. Ma e sala mō. Ma maua le loto maua lalo. Ma le tali tonu. E wha mangalo ina oe mao. Ma avea I tātou. Ma whanau. Ma talii ma whawhine o le atua. E le tū la fo ia e le atua tātou. Amen. E le tū la fo ia e le atua tātou. Amen. The Holy Spirit of God will be with you. Be with me and will be with you. Brother. He will give us the right words and lead us to proclaim them at the right time. O le atua e peso soani ia te oe na te wha upu ia te oe, ma wha tau tala ia te oe. Amen. Wa lisi le me to tele o I tātou, ona tātou le o tā lai le lelei o le atua. Ma le lelei o Yesu Kiriso. Ona e tātou te whewhewhe ona e le tātou te le mau upu. Ona tātou te le iloa po a upu e whaanga. Amen. Ale e le nganga pa I o le atua. Ale e le nganga o le nganga pa I o le atua e tātou te whaalango lango ai. Na awina mai e le atua. Le nganga pa ia. Ina ia whapena o na tātou whaalango lango I le nganga pa ia. A wā o le nganga pa ia na te pesosoani I o tātou tangata. Tātou o tangata whaolaina. Tātou a vea ma whanau o le atua. Le lai awina mai e le atua le nganga pa ia e pesosoani I tātou. Amen. So all we have to do is follow his lead. Amen. O le ase mea piko sili onga. O le ase mea piko sili onga. Ona leanga pe a whai e ke alu e ka rai a kule upu. Isi kangaka. A whai e ke whewhi. A whai e ke whewhi onga o le eungi o upu. O le ase me kupu, le ase me leanga I kupu ia ke oe. Pea ia ke oe le loko koa ngaro walu ai ka la le alofo le akua le nga whapela o se mai. Peo se kensa nga e kensa ai se mea whapenga po le ala wale mai. E ka kalo I le akua, kuri vai I le akua, wha manguia I le akua, wha malolo oe. E whapero, la e anu lai ka la le fina ngalo le akua. La e alu lai ta la le tangata, le atua le tatu te au nei o le e moni lo na lofa. Amen. Aua e le alu ona o lo whiwhi. Ona o le ai o ni upu. E le ni le ka kongi upu. Amen. E le ni le ka kongi upu manga ngai mangi upu e ka la I fina ngalo le atua. No. O le ale mea o le sau tono lo loto. Ma mea ua e learning, ma mea na e wa ai e le whaamanuanga le atua iawe. Pau ana o mea te alu te moni mau ai. Whai le nā ma o moni mau.
So lea la se me tupu ia te oi. Lea se me sili ona leanga ona tupu. Pe a whai e te alu atu e tā lai atu. Lelei leo lea tua. A whai la e ke lako e ka lai aku. Ai sau se ka ngaka wha pe mai a ke oi. O ele kali alo ka lai. O lea se me leanga kupu mai. Le se mea. Paule mea. Ke whawhi kai i lea kua. Ngā ua i ai lea wangua ua e ke alu e whai loa kua i lelei o Yesu. Ma le wha malo ronga lea kua i ake oi. Ma le suinga i lea kua. Pe la kou le kalia pe kalia. O ngā ua whai longa luenga. E lea o ngā ea le ofo atu oa. I la tau sea vanua e maua i le o lai whaua. O tātou moli mau. O lo waru e tālai. I lo moli mau. E wha manuia i se loto se tangata. E ile tangata, awane ia te oele mapau ngā whapea. Ai longa e wha alongo mai se si long moli mau. Ai longa e ise si e le suia se o langa i no. E ile ka ngaka o ngai go through the same situation e ma le situation nga i ai le nga e kakalo i le akua. Ngā lau wha manguia i le akua i ake oi. Kaulanga e alu, awange e mawhau whape ai longa i ngisi no. O ngai ake oi le mole mauola. Waka kaunga e alu. Ka kau onga e alu e ke moli mau i mea lelei na whai e le atua i ate oi. Le wha malolonga i Yesu i ate oi. Ma le wha manuianga le atua i ate oi. E te tau. Be encouraged to go do it. Amen. Be encouraged to do it and not be afraid. Malisi mea. Don't wait to feel completely comfortable for ingale. And completely brave. Or may you will never speak up. Wai ka ko inga mea nga ki nganga o nga fo ingale nga ye le fa mangianga le ko. Ke le i le wāwinga o whai e le ko. Anga le alu kāla. Ngā le whakakari se i fo inga le makua fully ready to go spread the word. Wa ke le anga o kāka. E whakakari e se longa o makua i whaola inga ma fo inga le wa ready lo e alu. Whakua alu. O le mela ko inga melanga a whape ki whakarikari se e ready. Be ki whakarikari se e completely feel comfortable for inga le la e alu e kālai. O le mela kupu. Yeah. You were never going to speak up. If you going to sit there and wait until you ready to go spread or ready to feel comfortable for inga le la e alu e kālai. O le mela kupu. Yeah. E ke lea se kaimila e le alu e kālai. Le wa umawhai mai Yesu. Wa umawhai mai Yesu ia i kako. E ka ke oe ka la ilong fingar. So e leila se mea o le a kako whakarikari e. A whai ngā whamanguia Yesu ia ke oe molo ai. E le se mea la e whakarikari se e feel comfortable ai. E ke alu e ka la ile ka la lei a Yesu. No. Le wa umawhai mai Yesu. E ka kau on kako o e ka la i le ka la lei. Amen. A whaila ngai ki whakarikari. Le aila ngai se kaunga e alu. Kaunga e alu e ka la i le whinga. Aua ke maa. Aua ke maa ke alu e ka la i le whamanguianga ngā lea kua. Pei oa. Suinga e lea li i lo o langa o se mea o fofongia. Le ukala sa oa. O se vā venga lea kua o whai i aka ika o mwhai o ngā sui laka o langa. Le la o ka sau e ka la i longa fina ngalo ma whai loa le whamanguianga lea kua ia a umalo ai. Inga ia o kou kofo ai fo i le manguia ma le makango fia o mea e whai e lea kua i le o langa o ka ngaka. Amen. Whai maile, Philippians 4 verse 13.
I can do all this through him who gave me strength. Oh. Filipi whawhai upo sulmatot. O te mawhaia mea lava ona o le o roo whaamalosi mai I a tea. Amen. Awane I a vealo tātou whaawai ma tātou mea tātou te e mumusua I oe talai le lelei o le atua. Ma talai le fina ngalo o le atua. Amen. O loo I eile nganga pa ia na te whaamalosi I a te oe ma. O fo ini e ma. Ngā le keiminga maua I ole mai. Le keiminga e mo o mia se so soangi. E kere I alu mai I lumo le akua. Kere I alu mai I lumo le akua e ave I o mga onga. Mga kali mai fo I le akua ia o ere I kali maa mai le akua ia ki oe. Amen. Kero ere keimile kake mo o mia I le akua. Le keimile kake wo le ia se me pe o se mai. Po o se kupe o ni po o se mga onga. Me e ku o kako loko I lau kakalo. A ho nginga e kakalo I le akua e ave I le akua lo mga onga. Ma kwa I ku a koa I lau loko. Amen. E mo I lau kara le whea. A ho nga e kakalo I le akua e ave I lau mga onga. E ma kwa I ku a koa I lau loko I lau kakalo nga. Why cannot we do the same thing? After when God bless you, and answer you, ma whakaungo uma mea nga e kakaro ma rau whaamaongi aku I le aku. Ai se ala me kako kile o e whaamaongi whapenga, ma kuo o kako loko mongi whapenga e ka lai le lelei lea, ma le maangaia ma le makangofia lea o Yesu ke wiso. Lea nga suia o langa, nga wheso soangi ia ke oe, makali I o mga onga le keminga e wala au ko, e se ame le mawhai ai, o nga e alu rai ke ka lai aku, le lea, ku ia ilo loko, marou nganga, marou marosi ako. So why cannot we do the same thing? As when we need God's help, we pray and we keep all our heart when we pray. So God can hear you, so God can see in your heart. So why cannot we do the same thing after God help you, bless you and your family? Why cannot we go out there and let the world know about what God did to you and your life and your family? So they can know, so they can believe, so they can go have a taste of what God did to you. Amen. Ai se ala le mea tātou te le whai ai le nāmea. Awa nei te tau ono teimi e tātou te pōpua ngā ai, ma teimi e tātou te mawhati ai. Ona tātou I roala I o tātou o ave o tātou loto atua ma te talo I le tua ina I e soswani mai. Whai, if we ask God for help, why can we not go and spread the word of Jesus? Ai se me kako ke le whai e lifi na ngano le akua. So if we ask God when we need help and He blessed us, why can we not help God to go out there and spread the word of Jesus? Ai se me tātou te le soani fo I tā lai atu, ma whai loa atu le langi le tala lei a Yesu ke wiso. Amen. A whai e tātou te alofa I le atua. A whai e tātou e moni o tātou alofa I le atua. Wa te tau fo I lai I tātou, o na tātou o e tā lai whina ngalo le atua. E le ma whai o na loa e tangata,
Le matango fie ma le māngaia whaamanguianga le kuanga u e kofo ai. Pe a e le alu e kāla i whina ngalo le kua. Amen. E le mawhai o nga e ke ua. You need to go out there or go on social media and spread the word. Don't be shy. Don't be scared. Don't worry, the Holy Spirit will help you. Amen. Look. Nga o mai e rea tua le nganga pa ia i tātou. E wheso soani ia i tātou. Ma e au mai e le nganga pa ia le mālosi ia te oe ma le alofa. E le o le whiwhi. Amen. E le sau le nganga pa ia o le atua e watu ia oe le whiwhi. No. E sau le nganga pa ia o le atua e watu ia te oe le alofa. Ma le kō loko. E ke alu ai. E ka la whina ngalo le ko. The Holy Spirit brings you power and love, but not fear. Amen. Tele o me lelei na whai e le atua I lo langa. God done wonderful things in your life. Which are not meant to be keep private. Kele I o kākou ngā whai e rea kua me lelei I o kākou o langa. Ano mea mongia. We keep it private. Amen. A lot of us, God bless our family. God bless you with your job. Amen. God bless your parents. Heal your kids. Heal your wife. Heal your husband. Amen. These are the great things that God and wonderful things that God did for you and me. But yet, we keep it private. We keep it to ourselves. But God wants you. The reason why God bless you, because God wants you to go out there and spread the people and let the people know how good God is, how wonderful Jesus is, and how loved Jesus is to all of us. But yet, we keep it to ourselves. We keep it to ourselves. O le ola ma le malosi na te mawaina. O le malosi ma le ola na o mai e le tua. Amen. Awane e mawhauwhau. O whaamanguianga ngā u whaamanguia e le tua ia te oe maro ainga. Awane e manatu whatau wa ai. O le ale mea lelei se mea lelei na whai e Yesu ia te oe maro ainga po o lowo langa. E ni e oe ona e alu e whaata. E ni le oe na e alu e tā lai. Ma wha ai loa e tangata. Le manuia ma le alofa o Yesu si ese. Mo I tātou. E le mawhai o ngā iloa e kangaka. E le mawhai fo I o ngā iloa e o ngā kofo kangaka I le manguia le o wha manguia I le akua oe. Pe a e le alu I kā lai. Amen. Pai mai le wha maalosi maanga ia I o le wha maalosi o. A Paulo ia ki mo keo. Le lua Timoteo mata upu mua fai upu fitu ma le watu. Fai mai. A wā ua lefo ina mai e le atua, ia te I tātou le nganga e mata wai. Amen. A o le nganga, e wha malosi ai,
ma alofa ai, ma pūlea ai o tātou loto, balu. O le nei, aua e te mā i le moli mau atu, o i moli mau, i lo tātou walii, po ona o au, o nono tia ona o ia. A ia ti ngā whaatasi i tātou, ona o le tala lelei, e tusa ma le mana o le atua. Kusa o le anganga pa ia o le akua. E le isau le anganga pa ia le akua e kampa i whaafefe kā kou le ai. E le isau le anganga pa ia o le atua e whaamakau ia i kā kou. A o le anganga pa ia o le akua, ngā au mai, e whaamalosi ia te oe. Ma alofa ia te i tātou, ma pūleo tātou loto. Amen. 2 Timothy chapter 1 verse 7 and 8 says, be strong because God has given us his spirit, and his spirit does not cause us to be afraid. Instead, his spirit causes us to be powerful to serve God. He helps us to love God and other people. Amen. And he helps us to control ourselves properly, right? So do not be ashamed of the message about our Lord that we tell people, and do not be ashamed of me because I am in prison. I am a prisoner because I serve Christ. You must understand that you will have trouble because you tell people the good news about Jesus Christ. So be ready to have the same kind of trouble as I have. Let God make you strong when you have trouble. Amen. O lisi le mafuanga. Lisi le mafuanga o tātou le oe e talai le fina ngalo o le atua. Talai le tala lelei ia Yesu ke wiso. Ona o lo fefe. Amen. E te le mafuanga. Te le mafuanga. E wha makala i le fefe. Fefe kala i kangaka. Fefe le vaai me o kangaka. O le fefe le wha matau me o tangata. Amen. O le fefe ina e whaasanga mai o a inga i a te oe. Te lei o mafuanga. A le fai mai le tusi. O loo a wina mai e le atua le anganga pa ia. E feso soani i a te oe, ma ia e maua le alofa. O le alofa lea, e te le fefe ai, awa e alofa i lau a inga, o wo o matangata. Ina ia maua le tala lelei i a Yesu ke wiso. Ina ia aua ne i whano o rato wora. I le afi, ma le malaia o le seoli. Amen. O mea mala tatu te whaia. Awa ne ngano i a te oe. O lo o iai le nganga pa ia o le atua e fisoswani i a te oe. Amen. A tatou o e tā lai le fina ngalo le atua. Tā lai le fina le afoi. Le lei o Yesu ke wiso. Le tala lei a Yesu ke wiso. Au e te popoli. Au ne e tau mawhai e li liu, tau mawhai e fosi tangata e li liu mai lona mawhau malona loto i le mele e te tau mawhai. No. Pau ale tātou ngā luenga. O le tā lai atu o le lei o le atua. Ma le alofa o Yesu ke wiso. Ai whaita lia le nganga pa ia o le atua, na te avatu le upu, ma avatu le tala, i le loto ma le fina ngalo o le tangata, ina ia suia o lātou tangata, o lātou loto mo lātou anga. Amen. O le ngaluenga ngā le nganga pa ia. O le mea le nā, awane i o tātou popole ai. Awane i o tātou popole. Awane i o tātou fefefi. Awane i o tātou mā e tā la i le fina ngalo o le atua. Ngā e le mā le atua tali mai teime te maomi e suswang. Nope. Amen.
Ere ma, ere ka kau fo ila ia ka ko nga ka ko ma e ka la i fina ngalo le ku. Anga e ma, nga ere o mongi lo alofa mo o nganga i le ku. Le mafu anga nga. Mafu anga ngai ke mai, ma e fefe ke alu ka la i fina ngalo le ku. Nga nga le ke sau ke ngalua i le ku. Ma fai le ngalu e nga le ku. A ere o mongi lo alofa i le ku. That's the only reason why you are ashamed to spread the word of God and the gospel because you're not faithful with God. Amen. Na ele o moni lo alofa. Ah, ke musu ke alunga ke o vai mai o mo fence. Ah, a sau le loku ke fa o rainga. O la so Monday, Tuesday, Wednesday, whatever. Ma ko i ele lo a Yesu a pe o ele o ska ka fa o rainga. Amen. O me foi nga sa o ilo o langa. O lo langa ska nga ka saka alo i lumo le akua. Ah, ka alo i lumo le akua. Ai fa kai le akua o langa suinga o lo langa. O fa pupula o maka. Ah, ma ua o sala momong. Ah, le wole ia kia ule fifi. Ah, a ua ia kia ule maka o i le akua. O ki sau e ki fa soa. Ma fa ilo aku le fina ngalo ma le lelei o Yesu. E ala le suinga o lo langa. Ma lona fe soani ia tia umalo a inga. Ah, o kako. O kako ua fa o la inga i le alofa tu no o fofongia o le tua. Mea mo i anga. I tātou i loa. Man e mauti noa lele. Ah, o fa o la inga i tātou i le alofa tu noa o fofongia o le tua. E mafua i ona tātou soifua pe ma tātou maua pe le ola ma le malosi. O fa manguanga ia le akua. Ah, ai kilo. E ko akele a ngisi o lau ke iloa. Ah, ere o taritonu i le atua. Ere o taritonu i a Yesu. Mai pe iloa fo Yesu. E iloa le atua. A ere o ola mo le atua mo Yesu. Tele i mano ano. O tātou o loo eo. Loo maua le mena. There's a lot of us. We know God. We know Jesus. We know the Holy Spirit. But we're not faithful. We don't obey God. We don't obey Jesus. We don't obey the Holy Spirit. But yet we call ourselves Christian. Amen. Tō tele i o tātou. Tō tele o tātou, tātou te iloa le atua, tātou te o i le lotu i a sa uma. Tātou te tāpua i le atua. Tātou te pepese i le atua. Ana mea monia. E a tātou e le o sita i le atua. Ah. E tari tonu alo o loto mo lo uanganga. Tō tele o fo ie o lo o matua mana o mi a le alofa muti vale o le atua. O te tari tonu e i tangata ua fiu i meo le nei laulang. O lo mo o mi a le alofa o le atua. Amen. Le a laile na. Na ta ufa maa losi atu le tātou wo a inga me e masani lunga tātou pokalam. A whaina i eise mea le leia le atua na whai i atu e. Alu e whaasoa. Alu e tala i atu. Tala i atu le lelei le nao le atua sa whai i atu e. A tonu e sui a ise loto si tangata. A tonu olo o i eise tangata ua tau wha vai vai. Ale na e te nofo mali moli mawola. Amen. Se mea maanga ia. Se mea maanga ia pe a whai e maua uma e tangata olo a inga.
Mau wō, ma e māsangi a ki oe. Lea wangoa e tofo ai le sua malia o le alofa o le atua. Lea sa sui ai lo wōlanga. No kala mal mo e se le māngai. Le kaimi wo koe sau e koe awero wōla i lea kua. Wo koe sala mō mongi i lea kua. Kelo, e se le sua malie o le māngai e le pai me o le anganga o lea kua. E whai o le ke le o le suinga i kongo lo ainga. O wha mangianga lea kua i a umalo ainga. O lo uolanga, o le o langa o lo to o lua. Ma lo ua whawhine. Ke le i o le alofa o le atua. Ese le sua malie. Le a laili nā o te sauai. I lungo le tātou pokalama. Ma whaasoa atu le matango fie lea. Ma lea lofa lea o lea tua i atia. Ina ia e whapena o na whaamalosia i lau tangata. Ina ia e sau e avelo wola i lea tua. Te lia Yesu e avea maua li i mau whaola. Amen. Ona e tofo la i le sua malie. O lea lofa o lea tua maona whaamanianga. I ate oi. Amen. Ole whaonga ina oe e lea tua. Pe a e la atu mani whatotua. E ave ina e se ina e lea tua. Lau fefi. Ole te mi a whai o naia te oe le loto fefi. E te alo i tala i le fina ngalo le tua. Te talo i le tua. Te talo i le tua na te wa ese le fefi. Ma suia whaafita uli nai whai ma whai ngata i a te oe. Ma poloka i oe. Olo walo i tala i le tala lei i a Yesu ke wiso. God will use you as you step out in faith. Amen. Go and make him known to the world. Share the good news and ask God to take away your fear and replace obstacle with open door. Ele mawhai ona i loa e tangata. Li tala lelei pe a whai tātou te leo e tala i atu. Pe uno whai atu mua. Ele mawhai ona i loa e tangata. Le Yesu le te tali tonu ai. Le Yesu le sa whaamanuia i a te oe. Pe a whai na o le tātou maua lo le whaamanuianga. Ma tātou maua le whaoratanga. O na tātou nofo i ara ia. E au noa ma le o e tā la i atu le lei ma le matango fio Yesu ke viso. I le laloranga. E le mawhai. People will never have a taste of how sweet Jesus is when he changed your life and your family and bless you with everything that you ask for. If you keep it to yourself, instead of go out there and let people know about how great Jesus is, how beautiful and lovable Jesus is, and how amazing Jesus is. They will never know. They will never believe. Amen. They will never take a step of faith and give their life to Jesus if we don't do nothing. E te tau ona tātou o e whailoa le atua. E te tau ona tātou o e tā la i le whina ngalo o le atua.
E le mawhai ona i loa e larolangi, le suafa lea o Yesu ke wisu. Le suafa manu malo, le suafa sa tongi, sa tau lungo o le sa tau o ina o lona alofa mlona anga lelei, ina ia whaamanga lo ina o tātou wangsala. Te tau ona i loa e tangata. Na i ei tuli manu e o le nei larolangi, they don't know who Jesus is. And there's a lot of believers, or some of the people that believe Jesus is not God. Sorry for them. That's why. O le kako ngaluenga le. Ka ke o whaamalosi. Ma wha i loa i kangaka ia. O Yesu o le alo o le atua. Amen. E te tau o na lātou tari tonu. O Yesu o le alo o le atua. Ma o ia fo'i o le atua. Amen. Ma o ia fo'i o le Agaga Paia. O leo nganga tātou ue tālai. A tātou te le o lai tālai. Ma tui pe i tangata ma loto tangata le suafa leo Yesu. Ina ia lātou maua le awanua e te talai o lātou loto. Ma talia Yesu. E avea mo lātou alii ma o lātou whaola. Whai mai le Roma se furu whai upo e sul malwha. Ma sul malima. Whai mai. O le nei. Pe wha pe whea o na lātou wala au atu, i lea ua lātou le wha atua tua i ai. Pe wha pe whea foi, o na lātou wha atua tua, i le ua lātou le wha alongo atu i ai. Pe wha pe whea foi, o na lātou wha alongo atu, pe a le ai se tala i atu. Pe wha pe whea foi, o na lātou tala i atu, pe a whai, ua le awina atu i lātou. Amen. Pe ona tusia, e mata ngō fie, na wā o lātou wai, o e au mai le tala lelei, i le manuia. Romans 10 verse 14 and 15 says, how then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Tato wa ai. E le mawhai o na lātou iloa, pe a tatou te reo e tā la irwhina ngano le tua. E le mawhai o na iloa e tangata, pe a tatou te reo e wha maa losi i tangata, ma wha iloa ai Yesu ke wiso, ma wha iloa ai o Yesu o le aro pele o le atua, o le na maliu i lunga sa tau, ina ia to tongi ma wha maa ngalo ina ai o tatou wangsala. Amen. E le mawhai o nei loa. So a whaila o loo ave, a whaila o oe o stangata o whaolaina. Amen. E te tau ia te oe o na e anu te tālai. Amen. E te tau. Te le i o awanua i lungo te penga whailangi. E te anu te tālai ei. Are ngā pe tālai i lo neipa. Tālai i o a inga e i o atu airi whaolotanga. Amen. He meire Isaia i 5 whai upo fitu. He meire Isaia. E matua matango fie i lunga o maunga. O wae o le ua whai mai le tala lelei. O le longo mai le manuia. Ua tala mai le tala lelei. Ua whai loa mai le olatanga. Ua whai mai i Asiona. O loo pule loo atua. Amen. Isaiah 52 verse 7
says, "How beautiful on the mountain are the feet of those who brings good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, your God reigns." Siva ai le matangofi. Ah, vi ia le tua. O le naunga o le tātou pokalama. O le ase me lelei ua whai e le tua ia te oe. Awane i ngalo ia te oe. O le alofa na o le tua ia te oe na i te o lai. Nā nei ua e maua ele manuia. Le nāna tali mai le tua ia te oe ona o le alofa. Don't forget what God did to your life. Because most of the time, when we need something, we ask God. But when God blessed us, we forget Him. The only time we go see God or talk to God or pray to God when we need something or something happen in our life. What about good times? Why can we remember God in a good time? Why are we always remember God in during our difficult times? And why? It's not fair. Huh? It's not fair. Amen. Tatou alolofa. I tatou maua le loto. I tatou alolofa i o tatou ainga. Wo mauso mai e masangi. Ere o i tutonu le whaoratanga. E te tau ona tatou oe e ave e le upu. Tā la e le lei o Yesu le suinga o lo o langa. Lātou te le mawhai ona lātou i loa le whaoratanga lea. Pe a whai na le tatou o i lotu. Ma vivi i le atua. Ma whaafetai i le atua. Na to e tatou maila i e o tatou ahinga. A tatou te le o e tā la i fina ngalo le atua. E le o ngā o tutonu o le lotu e tatou te ngalu lua i le atua. No. Amen. O le fale tapua i o le atua. E tatou te o e tapua i le atua. O tō whinga fo i o tō whia i tatou e whaima mea whai ngā ruenga le atua e tutonu le kalesi. O lau ngā ruenga na e te ngalua e mo le atua. E le whapea i lai ngata i na o tutonu le lotu po o tutonu lo e kalesi e ngaka i lo ngalua e mo le atua. No. A tatou mai o tatou wahinga e o tatou ngā ruenga. O lea. O le tala i atu i whina ngalo. I tala i atu i whina ngalo o le atua i tangata. Everything is easy right now. We have Facebook, YouTube, you name it. You can go on there. Everybody, this whole world, ele ai masese o nela langi e loto o lai tofu uma tangata ma Facebook, ma mea uma whapenga. A kongo e se kai me maka i whaskangaka. Kaua kua i lau video. E ala i lau wha malo si malo kala inga. Sui e leo leo lango kangaka. Amen. Wha lau e te leo tātou ngā lurua i le atua. E leo na o le loto i tātou te ngā lurua i le atua. Amen. E te ngalua fo i te tono lo a inga. E whaia fo i lau ngā ruenga i te tono lo a inga i te ao ao. Te wha asoa i le upu i le atua i lau wha nau mo to lua. Tala noa i le atua. Wha tau i le atua. Amen. Tā la i whina ngalo le atua wha mole mole. Go spread the gospel. Amen. Ina ua toe tu Yesu. Ina i ua maliu Yesu. Na toe tu la ia. Whai mai sa alu Yesu. Sa alu Yesu e wa aio na so o se furu mantasi. Le taimi lea sa le taritonu. Sa le taritonu so o Yesu le taimi na ua toe tu Yesu. Ua mankua le taimi lea nga wha ailoa e Yesu ngai i so o e tōrua. O mai lola i o so o i o tōrua whai so o i e whainga le wha ailoa i Yesu lenga. Aire kar kongwa.
O lela na sau so o ye, lela na sau le atua, sau Yesu. Sau lo Yesu, sau lo i le fale apitanga le ngai e la wangai. O lo o yei so o sifuru matasi o Yesu. Wa o lisi ko kasi o maliu. O yuka al whaalaka. Le le koe me risu kasi. Kaimi lea. Sau lo le o Yesu. Sau la Yesu. O lo ta oto ma aiso o i o Yesu. Ka apea tu lo la i o Yesu. Le ma reko suma le ono pa ipo suma lima. Lea na whai e Yesu i ona so. Whai mai. Ua whetala i atu foi o ia ia te i latou. O atu ia o tou i le larorangi uma. I nā tā la i atu wai. Le tala lelei i tangata umalawa. Mark 16 verse 15 says, He said to them, Go into all the world and preach the gospel to all creation. Amen. Le o whai mai Yesu. Tatu te o e tā la i le tala lelei ia Yesu. Tā la i le larorangi. O tātou ngā nuenga nā. O tātou o kewisiano tātou o talia Yesu. Ma tātou ora mo Yesu. O ora po Yesu mo i tātou. O tātou o so o Yesu. Te taula ia i tātou. O na tātou o e tā la i le tala lei ia Yesu. Amen. Pe mai le mā reko. Mātai o le koe kiki a umar kako whaasoa. Pe mai le mātai o lusuru walu pa upo suiwa ma lusuru. Pai mai. O le nei. Ia o tou o atu e whainu uma lava masoo, ma papatiso atu ia te i lātou, i le suafa o le tamā, ma le alo, ma le anganga pa ia. Ia o tou o atu ia te i lātou, ia tausi i mea uma ua ouwha ia tuai, ia te o tou. Whaauta hoi, o te ia te o tou, ia so uma lava, e o lava i le ngata anga o le larulangi. Matthew 28, verse 19 and 20. It says, Therefore, go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of ages. Excuse me. That's all I like. Oro o iaile nganga pa i o Yesu ke wiso mo i tātou. E fe so soani le nganga pa i o Yesu ke wiso mo i tātou. O le mele le un fai mai Yesu, o e tā lai. Mai e o, mai fai mai. O le nei, i o tou o atu e whainu uma masoo. Ma papatiso i la tou i le suafa o le tamā le alu ma le nganga pa i o. Amen. Longo winga, o le tātou ngā luenga le tau na whai, le taimi nei. We need to go and spread the gospel. Let people know about Jesus. You know, the time is near. There's no more time to play around. No, you got to take it serious. Don't take this lightly. The only way for us to go to heaven is to accept Jesus in your heart and serve him and obey him. And that's how we get to heaven. Jesus is the only way to heaven. Nobody else. Amen. Le taimine. A whai o le ase me lelei. A whai o nai te nofo le mai mata mai. Sa ese wā venga o le atua sa whai ia te oe. E te tau ona e alu e te tāla i le whaamanuianga ma le rofa na o le atua. E ala i lo mori mau. E mo o mia lo mori mau. E mo o mia ona e alu te mori mau atu i tangata. Le alofa ma le anga le lei o Yesu ke viso ia te oe. Awa e te nofo ma oe. Awa ne e nofo ma oe. Amen. Na e te reilo. Ole vavenga ole mena sa tupu ia te oe. Ole fo i tupu lista ngata.
Masalo fo i o lo tupu fo i risi tangata. A o lo moni mau. I le alofa o le akua, ma le anga lelei o le akua ua wha manguia i ake o e ala i le mea sa tupu, po le vābenga o le tuanu whai ate oe. Whai loa a tonu. E pa i o lato loto mo lato anganga. Ina i o mai lato mai ave o lato ola i le tua. Ma talia Yesu. Ah. Aua ne i o tātou wha lango fo i lo tātou poto, mo lo tātou wa tamai e tala i fina ngalo le tua. No. Te talo i le anganga pa ia o le tua e feso soane mai a te oe. Anytime pe i o tātou pokalama. A li a mataina tātou pokalama. E mua whailo te talo i le tua. E umalona whailo te talo i le tua. A matalo tātou pokalama. E o foi la te me umar tātou pokalama. E wha umalola pokalama. Ka pē me uma. Whailo whaptai i le tua. Tui talo sia ia i tātou sa mata mai lunga tātou pokalama. Ina ia ngā luele upo le tua i lo roto. O le anganga apa ia o le tua. O le anganga le ao ia i tātou on tātou whaalangolango i tātou tangata kewisiana. We need to lean to the Holy Spirit to spread the gospel. Amen. E te tau. Because o le taimina nei, o le taimi o le anganga pa ia o le tua. Na o le anganga pa ia o le tua, na te mawhaia o na suia le loto le tangata. Na te mawhaia o na wha malama le tangata i le upu o le tua. Amen. Lean on the Holy Spirit to spread the gospel. Te titia uma, te atu tusi muli uma ilo ma te atu wha manasi. Le ngā luenga, mua whai upo e wat premai. Ai peitai, o le a maua e o tau le mana, pe a ifo le anganga pa ia i lunga i ate o tau. E whai foi o tau mamoni mau i ate au, i Rusalema ma Utaia o Malava, ma Samaria e o lava i le tuuinga o le lalang. Amen. Act verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to all the end of the world. O le anganga pa ia nana o mai le tua. O le anganga pa ia na te awhio mai o tātou tangata. Mo fesio soani ia i tātou e ala i lo tātou ngā luenga o le tala i atu o le alofa ma le anga lelei ma le tala lelei ia Yesu ke viso. You know, if you're not having a relationship with Jesus, this is the right time for you to give up your life and give your life to Jesus. Accept Jesus in your heart to be your Lord and your Savior. And obey Him and follow Him. Amen. Just give Him a chance to come to your heart. Ask God for forgiveness. Repent yourself. Ask God to help you. Walk with you on your daily life. Read your Bible every day. Amen. Pray. Worship Him. Amen. You know, the world we at right now, it's not the same. There's a lot going on right now. So if you don't have no relationship with Jesus, this is your time. No matter what lifestyle you are, no matter what bad things that you used to do or what you did, Jesus will still love you.
Jesus still have a chance for you to accept him in your heart and let him be your Lord and Savior. Amen. And I think, and that's the word for us tonight. God bless you, and God bless your heart. Ia terton, ia tatou por kalama na ne fiafi. Waptai le tua, vi ia le tua. Waptai le tua, ia olona upa malosi. A tonu o le anga lue atu le anga pa ia o le atua i lo loto mo lo fina ngalo. Ina ia whape nao na wha amala malama i no lo loto i le upo o le atua i le nea fiafi. O le awia, o le vi inga, whapo i le atua. Waptai i le atua i le lona whetalai mai i le nea fiafi. E ala le tātou upa malosi i le nea fiafi. Ia i lungo le tātou por kalama. Ia o le ia. Abatua tuaila wanganga whaptai mo le talofa ia i o tātou ainga uma sa mai moa mai lunga le tātou por kalama. Ia malisi ui fuina leo tātou o mersu ui o le tātou por kalama. Whaptai i le tua i lona upu. Lelei a le tua. God is so good. No matter what, po aka ko me whai, po aka ko loko maam ka ko whalong kai lumo le kua. E alofa a le kua. E iai a le alofa a le kua ia ki oima. Me leo ke whawhikai ai ma vi e le kua. Onga o longa alofa mo ke mo. Wai ai kako. Wai kako e alofa mai ai le tua. Ia e whaptai i le tua i lona alofa. O lea. Tato o e tala i le alofa ma le anga leo le tua. Ia te oema i tangata. Tato e whai talia a le talia tangata is okay. As long as you do your part to spread the gospel of Jesus, that's all that matter. Paia ma le loto whaamaoni, talai ma le loto alofa, whaalango i le anganga pa i o le tua. Na te whaamanuia ma whaupu i ati oi, ma wa ese le fefe i ati oi. Amen. O lea, ia o tātou po kalama le nai le nie fiafi. Bi ia le tua, whaptai o tātou ainga, wō me masani. Ia olo o mata mai lungo le tātou YouTube, ai le ngate leo le tātou Facebook, le whamole awane i ngalo, share le tātou po kalama, le nea fiafi. Ia o le tātou polpolanga, ia o le tātou po kalama i le stona i nei, ia awane i ngalo, ia i le itulai e ongo i le fiafi. Ia o le a papena o le a mawa alua tuai ma le sunga ia e se kia tala lelei, mai Amerika Samoa. So awane i ngalo tātou peiloa e ai lungo tātou po kalama ia i le astona i pēa o toi le ola ma le manosi ai manuia tele nei a fiafi manuia toi aso atai au nei vai aso i fi au mga ruenga ia whapena ona i ai le alofa ma le anga lei o le atua pui i a te utou i lungo a wala e le ngata i leo tutonu whale whainga ruenga olea ia o le tātou po kalama na Manuia tele lava le atua le nea fiafi. Molo ufa alo lava in Jesus' name. God bless. See you Saturday. In the name of Jesus. Amen. Jesus is the answer for the world today. But from there's no